الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Kära bröder, skal snakke litt om krigen, eller fred og krig. Trenger ikke i dag å fortelle hvem er zalim, hvem er mazlum. Dere vet hvem er zalim, hvem er mazlum, og hvem er så mye zalim, hvem er litt mazlum, og hva de gjør. Vi vet, trenger ikke å snakke om det, men vi skal snakke om en andre side på den problemet. Samfunnet er som mennesker. Mennesker av og til vi får noen helseproblemer. Vi går til lege for å fikse dette problemet. Lege behandler, og til sist vi blir frisk. Også samfunnet av og til de får noen problemer. Kanskje de er muslim, de er kristen, de er jøder, de har ikke religion. Uansett, vi som er mennesker, vi får litt problemer. Det er så normalt. Vi vet Adam a.s. han hadde 2 barn, en av dem drepte andre. Det er så normalt av og til å få litt problemer. Men det som er ikke normalt, kjære brødre, og utrolig, og vi må snakke om den og tenke hvorfor. Hvorfor noen problemer fortsetter lang tid? Hvorfor? Vi har i Midtøsten noen problemer, ikke bare ett plass. Forskjellige områder. Det finnes litt problemer, og problemet fortsetter over 100 år. 100 år, samme problem fortsetter. Ingen ønsker å løse dette problemet. Hvorfor? Vi må snakke om den. Kanskje noen sider de ønsker å selge våpen, silah. Det er greit. Noen ønsker å samle penger, det er normalt. Noen ønsker å gjøre andre ting, men folket som bor i Midtøsten, hvorfor? De tenker ikke, og de sier det er nok for oss. 100 år vi dreper hverandre. 100 år. Hvilken religion det er ikke problem. Hvilken gruppe ikke problem. Hvorfor 100 år vi dreper hverandre? Hvorfor vi tenker ikke å løse dette problemet? Barna ble drept, kvinner, gamle mennesker. Kanskje av og til noen byer, alt ble ødelagt. Av og til de dreper kanskje flere tusen i en dag. Forskjellige områder. Hvorfor dette problemet fortsetter, eller disse problemene fortsetter? Fordi noen av dem, eller de som er styrer, de som er kanskje leder hos dem, de er ikke ærlige for å løse dette problemet. De tjener penger. Som vi sier, under bordet, de har en avtale med noen grupper. Ok, vi skal lage problemer, og dere skal gi penger til meg, og det går bra, de dreper hverandre. Hvorfor 100 år vi dreper hverandre? Kanskje noen sier, ok, det finnes noen sider ønsker ikke, ja. Det er så normalt, noen ønsker ikke å løse problemer, men vi må ønske. Vi må prøve å løse våre problemer. Tenk på Europa, kjære brødre. Gjennom 50 år de gjort krig med hverandre, 2 store krig. Første og andre verdenskrig. Men etterpå de klarte å fikse dette problemet. Det betyr at kanskje av og til vi dreper hverandre, men til sist vi må snakke. Vi må bli enige og stoppe den krigen. Hvorfor krigen fortsetter? Ingen tenker på den. Hvorfor? Jøder, muslimer, kristen, andre personer. Hvorfor 100 år dere dreper hverandre? Det er første og store spørsmål. Vi må snakke om den. Hvorfor? Kanskje noen tenker å tjene penger, men vi som ble drept, hvorfor vi snakker ikke? Hvorfor vi sitter ikke? Ok, kom og sitt. Vi skal snakke. Hvorfor vi dreper hverandre?
Där första stora problemer. Kära bröder, vi har andra problem också. Kanske problemet som är i Israel och Palestina, kanske det är nästa punkt som muslimer tänker samman. Nästa problemer. Och det är dessvärre stora problem för oss. I forskjellige land har krig och har andra problemer mellan folk, mellan människor, mellan stater, mellan grupper. Men ingen snackar om den. For eksempel i Afghanistan, ingen snackar om den. Det är inte vårt problem, vi ser sånt. I Syria, forskjellige grupper dreper hverandre, ingen tänker på dem. I Libya, samma ting. Yemen, samma ting. Sudan, samma ting. Irak, samma ting. Ingen snackar. Vi glömt varandra, kära bröder. Och det är sista punkt. Sista punkt för muslimer som kanske vi tänker fälles samman punkt och kanske snart det också blir färdig. För vi glömde våra bröder på andra platser. Visst som en kurdare är från Kurdistan. Visst andra bröder glömmer mitt problem. En bror på Arabistan kanske, han alltså ska få ett problem. Jag ska glömma hans problem. En bror från Somalia, jag ska glömma hans problem. En andra från Pakistan, jag ska glömma hans problem. Okej, vi ska glömma varandra. Och till sist, det ska komma nu och ska dräpa alla. Eller ska sätta alla under kontroll. För vi glömt varandra. Det som islamen säger till oss, profeten säger, där må inte glömma varandra. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ. Bli bröder till varandra. Pass på varandra. Men dessvärre vi glömde varandra och vi har en nästa punkt som vi snackar om. Och kanske efter nu en år vi ska glömma den också. För de alla grupperna är upptatt med sig själv. Dessvärre. Vi hjälper inte varandra. Vi hjälper inte varandra. Hvis vi hjälper inte varandra, alla ska säga okej, jag ska passa på mig, jag ska passa på mig. Färdig. Hvis vi har en person som är sjuk, hvis vi tar inte han till sjukhuset, okej, det är ditt problem vi ska se. Andra dag, andra person ska bli sjuk, vi ska ta inte den. Till sist kanske alla ska bli sjuk och alla ska tänka på sig själv. Och färdig. Inshallah vi ska tänka lite. Varför vi glömmer varandra? Varför krigen fortsätter 100 år? Och lite mer, varför? Vi måste snacka om den. Hvis vi klarar att finna svara på den, det ska bli väldigt lätt att fixa problemen. Men hvis vi fortsätter sån, hvis vi luckar våra ögonen, det ska fortsätta kanske 100 år till. Och efterpå vi vet inte vad ska vi se eller vad ska träffa oss. Inshallah Allah Azza wa Jalla hjälper oss, hjälper till oss för att finna dessa problem och lösa problemen inshallah. قالوا برايد بسلمان. طبعا عندما قال هناك دردو كله بسلمانات كان هناك بسلمان ماكو كذبه وقال لك شوتيش قوم ما يعني بلكي دريه مدى نابج اللي دلي خدات بيجن ده ما موصى بس دروا بكن وتابونا منافق دردو كله وهان ودردو كله نابج ونسر مريه خلقه دقرين برا كسكي وهافع عمناك ام اولا سر مريه خد دقرين وام سر مريه جيراني خوش قرا بقرين ام يرو نابجن كي ظالمه كي مظلومه افشرك وانا تشدبت روجهلاتنا نابين دا روجهلاتنا نابين يعني كنت بيجن شرق الاوسط عرب كرديه مدني روجهلاتنا نابين اورتا دوغي يعني اف دردو كله كي مزنه ننا برد حب دولته دا هنا كي دردو كله ما هنا متخازن سروي خبردن وند ها چتر زانن كي ظالمه كي مظلومه كي خرابيه كر كي هندكت كي زيدت كه هر کس شو خبردان اوی هي تاریخ خواندیه اخبار گهداریت که گهداری هر تشتید که و تا پروفسورن اجوال اوسا بیجم بلکه نزان زیده جی از بنابدا لی تشتکیدید خوازم جوارا بیجم قالوا بسلمانا ام ملت روجهلات ناوین چما هنک دردو کل مهنه 100 سال دوام که 100 سال 4 باف در باست بن ها 4 باف یک تی 4 حب باف ده 100 سالی ده دمرن در باست بن اللي هناك دردو كل ما هنا في دردو كل ما صافين نكريا عجب سبب فيها شيء قرم هناك سريو بساكن 100 سالك قرنك عربي بيجن قرن 100 سال قوا كنا خوشين كي هبه بروبلم كي هبه او چاره نيديتن جبير وانكن دو دنياي دا تنا خوشين كي درماني يتنا بتنا مرن بتنا درماني يتنا وكي دي هرتش درماني وهي وام انسان اي بروبلم ما چه ببنجي نورماله ام مسلمان من براي هف بنشي خدا عز وجل القرآن داش مرة بحث كده سورة حجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا يعني نورمالك إنسان شربكن اما تشتي كن نورماله چاو اكو جارنا ام نخوشت كفن نخوشي نورماله لان نورماله كنت نجي دكتور تداوي نبي ابن نورماله كو ام تداوي نبن
که ام نچن دکتر معالجه منه که اف نه نورماله. ایرو پروبلم می انسانتی جی هنه اوان پروبلم 100 ساله دوام دکن. لتركيا لسوريا لأردن لفلسطين لإسرائيل لمصر ليمن لسودان لباكستان ورحاصل شرالي عالم إسلامي 100 سال بروبلم هنا حيرا وان بروبلم ناوا كافرة دا يشيبون أوروبا يشيبون أوروبا ناوا 50 سال دا دحب شر مازن كر شر الدنيا أبي عول وشر دو يمين لفان إنسانا بمليون هف كشتن ياش بيرباناكم بمليونا 20 مليون 30 مليون بهر ديا بلكي 6-7 مليون إنسان هاتن كشتن وان انسانا داوی خبر داغو حیرت تمام بس مهف کشت ام چارکی بدینن چارکی دیتن یعنی اون زانن آلمانیا چند دولت خراکر او جهات خراکرن داوی تسارونشتن خبر دان یعنی پروبلمه که هبو چاره سری کی دیتن ام ایرو چما چاره سری درمان وی نخوشینا خویا روجهلات ناوین ناورا بسلمان و یجی مسلمان و نه مسلمان چما درمانه کی نای دیتن گرم این که سرویا بسکنن مع الاسف كاس كل سرفيا ناس هيك ام هردم دبيجن فلان كاس ظالم فلان كاس مظلوم فيها كشت تمام كشت راسه كشت ظالما خدي بلا ظالمه بدا ولكن اف دردي هاني چما صافينا به چما ام دقل هف في درمان هاني الفيد برينا هاني ناكن باشنا به 100 سال انسان 200 سال دا نخره دردكي درمان بكاي دمكي ام ناخوازن دمكي كي عيب مهنه ان جواب راحت ظالم دو عقله بدا چه در باس و نبيجن نيار ما ناخوازن يا خليل سري ما بك نيار ما ناخوازن امش ما تشتكي ناكن نيار ما خيره ما ناخوازن ما امش ما خيره خو ناخوازن اگر تقول نيار تناخوازه او تجي بو اسيري في نيار هم بمره وخلاص لهاش ترى چتره عيبه بكلمه تبج نيار من ناخوازن از ظلام بم خدي عقل بم فهم وفراسته من هبه ازج مجادله بكم دو دنيا ده كسكي خيره كسكي ناخوازه راسته اللي لازمه كنت ظلامي تبع عقل بي تلهمبر خرابيه ملت شربكي ام وكنا اسيره سكناندينا لملت ناخوازه ام لهب ورن صلحك بكن ملت ناخوازه نورماله تجارتك تجمع تجارتك هناك تجارتك بعقل تجمع براي خدوك جي تجمع سلاح جوان دستيني تجمع بري خد ديوان تبترول خد ديوان هر تشتري خد ديوان ندوان لماكي عيب دمدا قالوا بسلمانه جبروي هواي اف بروبلم ماكو دوام تكن 100 ساله مازن دمه رهبر دمه ابيكم يروح حكم ما دستوان دايه اولا او نراستن بكرمانجي راس ورا بجم دل صوز ننن راست خبر نادن ناخوازن في درد ورا درمان كرن لو راك اف درد هاني ها درمان كرن احتياج مجوان نامينه هناكي جروب مهنه بارتي مهنه جماعت مهنه لسرمان بروبلم ما پر قازانشتكن چواك ايرو شركت درمان هنه ناخوازن نخوشيش دنيا بقدا لو را بقدا چه بفروشن گره هر نخوشي کی هبه کووید درخستن و کرونا درخستن دردخن چما تجارت لازمه پره لازمه هنکی انسان بونه بلا سر مجی ناخوازن پروبلم ما بقدن اویا درد ما عوله قالوا بسلمانا گره ام بجن حیرا بس اف درد هانه چه مسلمان چه یهودی چه خریستیان چه بیدین گرم بجن بس هدی ام جنا دوگجن زاروکا دوگجن اختیارا دوگجن ولات خو ایراند کرن بس هدی حتی که ام نبجن بس هنکی وقت توپ مبلایزن اویا نقطه عول نقطه کادن قالوا بسلمانا دناوا ما بسلمانا دا یک نقطه کافتن ما یک جانا مسلمان تاب هفرا سر اینکی خبردن اینکی نصدی سال اوج مثلا برا اسرائیل و فلسطین سری خبردن وکیدی متوا هفش بیروا کریه عرب چه سریوان امن زانن ترک چه سریوان امن زانن کرد چه سریوان امن زانن پاکستانی چه سریوان امن سومالی چه سریوان امن زانن ماروکانی یعنی متوا هفش بیروا کریه سری خنایشن پیرا خود جوارازی سه چهار رو برای هفته که برای افغانستان زلزله چی بو های کیش وجه هه چند هزار انسان من های وجه هه الماروک ولات خراب های کیش هه کس کی جتنا لیبیا آب هات به هزار انسان هند های کیش هه السودان هرو هفتوجن سوریا هرو هفتوجن سوریا کیلوان خ اول هفت خنال هفت خن های کیش وان هه هر کس کی سرمریه خوبتنه دگری حتی کو تل سرمریه خوبتنه بگری سرمریه جیران خو نگری ای حالت افحال بقلب سلمان روکی هات اجامه تف بقدن گرت سرمریه حواله خوشی بگری سرمریه جیران خوشی بگری ایرو مثلا نوا کردا دا تشتکی چبیه لهنه بجیا دمالکی دا جنازه هي مال جیران ویش دعوت وان هي دولا خود کن دعوت خود کن دبل دمریه چبیه مشکلا مننه افحال ما ایرو کت نبی حاله هانه حتی کو ام درد خو مازن نکن سر خرجبونه برای خوشی نیشینن نبه والله فلان کس
دینی وی ملتی و چد و برا به انسان بندست گرم در حق ویداج خبر دن ایرو تسره مشی ایرو لوم هم تفش هف کتنه های کس کتنه اگر که وها دوام بکه خبردان کی مزگینه که خرابش و رابش نه مزگینه خیره که وها دوام بکه اف نقطه هانیج که جانا مسلمان چعبه خواهد کن اما ویجیش بیر باب کن لورات تماشت کی اوجبونه تناگری حالا تجبونه منگری دیا من مریا باب من مریا لای من مریا تجبونه منگری از جبونه تنگری خلاص تب زمانات هیدی ویبرات هانیج بیر باب کی اما مع الاسف اف درد ما هانیجی گره ام سر خبر بدن چما ایرود ناواره ما مسلمان دا درد کی ما عام مشترک هفباش ام تل سری درد خبر دن نما نقطه کی او جهره تفقدیا اویاج جزاکی خدای عالم دائمه گره تا برای خوی بچوکش بیر و نکره تا برای بچوکش بیر و کر ایدیش بیر و کر ایرو سراماتی ایرو دوراماتی خدا وی تشتی قبول ناکه گره فرصتا که بچوک ندی تا فرصتا بچوک دا لدو هفتنه جرا عربی بجن تنازلات هدی کیمانی تی و تی حتى داوي تشتكي دست تدانامينه خدا عقل وفهم وفراسته بدم ام جارك غادي تعب فكن ام شيار ببن الهف خدي دركبن ام بيجن خوينا انسان كي صوره كي بوك جبرا بوك اف انسان غير نيكشتن اما ايرو مسلمان دوك نورمال اللي يكيديك مسلمان بوك عاجز نا قالت عاجز نبي قالت اولا نيل مسلمان بوك داوي تجي رابي تجي بسكنه ليكو از رابن برايخ بوك لجيران را بيجم تنكاري برايم بوكجي بيجا ها تبراي كشتا نه كشتا جمراج حتى ازج براي تبوكجم ما ايرو هف كشتيه ام براي خود دوكجن و هيك انسان دي جسارت ما دگرن ما براي ما تب هبرا دوكجن خدا مجبي بندسيان درخج بي شرمزاريان جي خدا مجي درخ ام الهف خدي دركبن ظالمات نوا خدا ندن سكناندن اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية يقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم شار بردر الله سيئ Vi sikrar for Israelsson, jøder og kristner, og samme ting det gjelder for muslimer. Hvis du dreper en person uten skyld det betyr ikke vårt problem. Reglene bestemmer. Det betyr at du har drept alle mennesker. Og det som er utrolig, jøder, kristne, muslimer, vi tre grupper, religionsgrupper, vi dreper hverandre, og det er ikke så normalt. Gamle regler fra Allah Azza wa Jal til nå, det er forbudt å drepe en person, men dessverre tre grupper som de har hellig bok, og de dreper hverandre. Vi må snakke og tenke på dem hvorfor vi har hellig boker, og vi dreper hverandre. قالوا بسلمانا أضايتك ما خانجي خدا وهاد بجا دبي ملسر إسرائيليا نفسان دبو إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام دبي مجواناش قوتيه معنوي حتى إيروش درباس بقانون جمراش درباس بنك إيوانو قديا دبي ما قوتيه كي إنسانا كي بي سوج بوكجا وكا وكتفا كي إنسانا بوكجا أو قصا قناه كي مازنه بسوجي نت قرار بدي محكمة ودولة وتماشات كفي إنسان جزاء يعني قاتله وش قاتلنا وكذا بسوجي إنسان كنا كجي لتشي غريب وعجيب يرد روج هلات أنا فين دا إيكم هفدوكشن هر سجي خدي كتابنا هر سجي پیغمبر مهنه أو هر سجي خدا في قانونش مرا شانديه يهودي ومسلمان وخريستيان هر سجي عين قانون خدا قوتي حرام هفنكشن وام هفجي دوكشن تشتكي غريب يكنا كبسريا جي أفا يعني خدا جوان راج قوتي وجما راج قوتي ام جي هب دوكجن او جما دوكجن ام جوان دوكجن والحاصل دكا داويا ماجي بخير اتش ولا سلامه هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير لا حول ولا قوة لنا إلا الحول بيدك والقوة بيدك سلط الظالمين بعضهم على بعض وأخرجنا من بينهم سالما غانما يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.